rade dostavu lijekova, namirnica, imaju dozvolu za kretanje tokom policijskog sata i oni su heroji ulice. Volontiranju sam pristupila prije svega što ja to smatram da je čin humanosti. Želim da pomažemo istinski, bez ikakve naknade. Ti ljudi koji u stvari ostaju sami, nemaju rješenja. Teško, najviše što to uče na silu. Ja sam čovjek koji sam naučio da sam pokret. Mi koji smo preko 65 godina ne možemo izaći. Evo plaćem, a stvarno plaćem. Kako da vam se zahvalim? Upravo ova kriza je probudila u ljudima sve ono njihovo najbolje i sve ono njihovo najgore. Nemaš uopšte predstavu šta te čeka kad se vrata otvore. Ovaj angažman mladih ljudi me podsjetio na neki način na najljepše epizode terora i užasa sarajevske opsade. Pomogli smo zaista ljudima da iznesu ovaj teret virusa na najbolji mogući način. Ovdje se nije radilo samo o kupovini namirnica i lijekova, nego je ovo zapravo bio mnogo više od toga. Nakon ovog volontiranja ovaj grad potpuno drugačije vidim, potpuno ga gledam drugim očima.